nasabangka baraka ko tu. Iya ko meki no galunge sir pakai semua asam paja sunnah istihara ki minta petunjuk yang terbaik. Kupung Allah Ta'ala angka tu petunjuk ya lengi. Aja nak ada anu mako makanja ini itu makanja. Iya ko makamaja sakka na salama itu Pak. Apa esaknya sakka wakka dega atau makamaja sakka. Saya pernah tanyakan, magi nang kasakka nang kamu pasidakah? Saya pernah tanyakan itu. Nang kana tu pasidakah tuli pasui masih nang kato makamaja sakka. Aga jawaban na gurutta. De mulle misangi waramparamu tak tambah atau kurang na rekutannya sakka. Dia mulai misangi. Ya komeki misangi dale tau bertambah atau berkurang sakka emi batareke. Ya ko iya tau nge mapasu sakka ki 200 sabu na tau pema mapasu sakka ki 100 sabu berarti no i waramparata no i dale ta. Tapi ya ko iya tau nge mapasu sakka ki 200 sabu na tau pema mapasu sakka ki 500 sabu berarti 150% dale ta menre. Kami ki misangi dale ta to. Makanya ada orang kaya itu biasa utanai maka tai samoro reke waramparata na sawi magampang Ustaz. Dia nang kana se ureke nganuku sakka emi bawita. Iya wisa ngi kada seko sakka ku wisa toni maka kada seko waramparaku. Aja na nasa ni reke nya romega ya bana sakka ireke nya na isa sakka kamana sa 2,5%. Maka dia nang ka sakka mu maka ada 2 juta si tengah berarti 250 juta di muapunai kung kasakka mu 2 juta ka makiro iya aja na yero 250 juta mureke sakka mu bana mureke musanya maka seko waram paraku he itu kuncinya Pak Bu. Makanya aja tamaseke mampasu sakka aja lalo itu sakka wakka seke rakka itu iya. Napan itu bahaya kok dia teman pasu sakka apa angka tu pasti enggak na bawa puang Allah Taala menre ya sewe na dia ni pasu sakka nangka pasti enggak balao itu komandri balao siapa aja Pak mengawe tu Pak galu mako tu Pak ya watuna na tanang po pasalama ikasi tu po anutam itu po wah sisan na menre ni sena na samaga mo ita sekutan na makanja pure na sangki de nang kanang pasu sakka nah napa makadaya memet jago lega iya banyak orang takabur itu gara-gara itu. Makanya saya wasiatkan video kue kecamatan Matirobulu ya itu luas sekali pertaniannya nama gampang aja itu Pak tapapadai baru angka iya nama moko galunge apa susah kak memang nih tanu memang nih maka ada 10 karung atau 10 2 karung ala memang nih si karung untuk sakat ale memang ni karu ci dio koronioki sakat tapasu memang nyoko tu tatimbang aja mena tapasi garu itu pentingnya sakat itu Pak na panitita selek na ko mapakamaja sakka ki degaga tau nakan na musibah maraja ko makaja sakka kaya ro sakka kacarepa to carepa kaya ro sakka carepa apa makadai pasu isakka na nama pacing negre jadi ya sakka pape paci betongan na ya kolak gani sakka nama paci ni waram parange ya kongka gaga ilaga nama paci berarti carepa ya tu makanya hati-hati toki ini tau terima sakka di kamata berhak terima sakka tala sakka mandre itu carepa di tapakannya kita ya ro aja na salah bagi. Iya, terutama tu biasa sakka pitara, ko utomi kampuku de to gaga ko de gaga. Sakka pitara bawa lo masigi pasipulung imang mana malay. De to na ko pu imang ko di de iya. Tak bagian ngiro. Aja tak kada gaji na imang tania. Ang kami to hak ta sa peranam. Tapi usahakan hati-hati ki. Makom itu sakka pasui. Maga aga baraka na tayo kumakanya isaka na tite gari Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim magi Nabi Ibrahim ia peta mo kopie denan re api patapulo sona patapulo nino kilala ngapi denan re api magai nasaba denan re agagay na rekode na sidakang ijolo ia kumapalinaan re benena sapa tau kasiasi na sibawang imanre bahkan madari na timpu ia rotawe na patimpu iya na tu napak gurong into matota riolo maka daya kongka gagamu bula buga mapunay pasurang ijolo patolak bala
Aga jero istilah di mula balu di ya kubuka mabuka kina tapang katau mangali pamulang aja muala yero asidakang namona tunu apite onromo mabalu de tonan re api itu yo pui di asangi mula balu irakko otay na pa yasilikang makun rumema dale nah yeri asangi mula balu ya sumbangan dale pamulange okui puang Allah Ta'ala ititip dai pudangi puang Allah Ta'ala maka dai puang papedale pamulatae uparewa ipe malokoridi tasempuya ngadaleku tapas salamaka nga iya waramparaku pas reski pertama makwatu Nabi Ibrahim setiap ada makanan dihidangkan nasi daka jolo na pananre sehingga aga ya dem pertama pi denan re api patapulo sona patapulo nina denan re api magai apa iya ro api ropo minanre na iya kodegaga ropo na kagadenanre makanya kau masuk isakka nanapa tak bangunga bola insyaallah denan re api bolata makotiha aja takado kolino namo ko sorimonri o ko pinaraka denan re apa iya pinaraka dosa minanre care pae minanre iya kodegaga ka salama ki makoami tu sitonganna Ita pas salama memang ya leto kolino Pak makun rayet tu je mandarito marajing apa ya na parikanto ni di makan ikutuh mak berengi makun rayo kue mero de to nak ko mai de budi mali ulawa silapo gang kasiku tapi tak dosa bumi na sumbangan dito kagak kue aja tapas silapo-lapo ulawa bu masa gi ko mati beni monri mi tu malay masa gi ade nak bayi ni lakai tak ko mati tuki lagi mandar di melo mak bayi ni apalagi ko mati iya uboda memang ni na deta tu bawa deta tu makoto materu idi rone makoto masa gitu materu akibuarangi wakapaleta inna japatu idi mapasi puluar amparan apa de gaya punai namate tahu babu iya makanya to monta riolo wija muranua nga buta ciwali ko taulengnya muranua nga buta rapa ko makoa aja na to mabela pa iya na ko hadir utanay mana sama pahangnya gamay akasyaga tasyaray to matot tamateve o koki buru akasyaga lo masyaraku buru si taon kedua ini lagi mapahangnya agama akadua mi lo masyaraku buru apalagi anak takode na pahang maga kaadata mako to matu anak tay kiri lo jupanda makuli ya mina talipo ko capu idina iya nang kakiriman ya letu ma SMS mani kadang kali kirim mata letu denang kana ko tanah-tanah ma disi moki ka tupuran ni gamanre maga tu denang ka mana satu ki apalagi ko tomate iya mesti ta sadari warang parang ipasipulong ang kagaga ya chinayan rena denial di nasaba magay kita kumpulkan uang supaya maliki tanah maliki ako mate matu wija mapunaywi ang kaga nakiringan nila ko kiburu sabara ki malagay wija idi icalla ano may gare mesti ang kawakapata bu ya kong kagaluta ko to si dihetoy pudangnya nata ang karo galu ko si dihetoy ya ko bagaimana ko matu ang kagalu cidi yero kami na machikae aja kagak bagi sini na selena patamamanang amasigi namo mate kita tak to lima lolongang pahala materu iya mesti ang kawakap ta pa bu ya kenetis sang imaga sijak na nalupay kita ko tomate na dega tau ta jampangi maka na puji ka yano na puji ka iya na puji sano ko tuo ko te ko mate salasai iya dega ga tau melo itaro ko bolana ko bayne na mate dega ga lakai melo taru bayne na 24 ko bolana iya ko lakai mate dega ga bayne melo taru lakai na 24 ko bolana pasti maka dalam mai nakabogi ki iya terimo tu jolo ko mati na si matitugon ni ko si bapak na iya ganna si ulamatu na penre si statusnya sudah 1 bulan meninggalkan tapang ka makada sabar ki na sa makasih anyo
Ini penting saya ingatkan Pak. Agama eta bawa. Iya ko ini si ganna ni ga sumbangat tata pake. Ganna ni ga ibadat tata pake. Mana samugang kana onroy onro ko suri munri. Iya tahu manyamang amateangan na konare ko manasamui onronna. Itu kuncinya. Aja na boleh okolino ipakanjaki na padigaga bola ko suri munri. Aja na ki buru isam may patingka maga ko may tehele na pa degaga pasidak ka na kiringang wija-wija. Jangan sampai. Iya na napasangala dan nabitahe. Jangan sampai okolino makanja boleh tapi dega bola ta ko suri munri. Iya. Magai tali masa bumi sumbangan nasi Jumat. Namu malaikat empat diulu toh. Dengar. Iya, masam paja 5 menit napa mak gosip si tangajang. Na 20 ko tu 5 menit bangker ro No nawai gare. Ye na tanya amal jari apa abu man rasa ki. Iya, angka patu malanda kega tau mangesak tanah. Nala tanana tawe 3 meter bahayana itu dosa jariah. Anak tamatuk malai ini toton rege ko suri monri. Itu bahayanya Pak Bu. Tasakame na itanay mana tahu iya ko to sukuru mo ko pamasena mo po nga Allah Ta'ala nalengi iya ko kaadilan na man rasaki angka tahu di pakala pakaroma minasili ka ngisi nasaba angka dagi tasilyo ko isinna nolay dara na tahu na yero daginge melo ilaga ina denulay lepang isapi di pala pakaroma na tayo nasili ka ngisi 500 itaw tertunda tama suruga gara-gara yero di pala pakaroma ni law halalan di pada masyar. Maaga pa idi to tama pa sa ijapubala na tahu Ya laba capak lokana tahu ya laba daw lokana. Ladan na tay sa pibawang. Iya to tama pa sa macho balase macho barambuta siapa aja. Dito gago ko Iya. Itu bahayanya Pak. Harus ki hati-hati ki. Kemudian aga perlu pegai makoko apa ta pegai nomor sidi pegai wisalawa elori nabita salawa agi yang pati masalawa ki makai kerupana salawa ya kong kata ko angka lasana pura ni mado toro na cia saulasana angka tangan ni dotoro as-salawa ki salawa tibil kulub salawa tibil kulub tabaca akasiratu sesosiwenni napa tilau barakana yakinkan Rasulullah yang mengobati tilawi barakat na nabita na lenang buraiki jadikan dia sebagai syafaat okolino tanya ba ko suri munri agi Rasulullah tibil kulub Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu tapala nih tatanay ustaz udah tak apa lagi. Yang kedua, angka salawat tu Pak Bu Sitonganna paling pendek sallallahu ala Muhammad. Yarona ibaca ku mahalul qiyam tahu. Itu sebenarnya salawat Jibril, itu juga bisa dibaca. Ya komeki male papa sempo dale, pura ki ma beresalla sampai ja perlu aja tarubai posisi tu data masih pada posisi tahiyat, ta baca ya salawat Jibril kasih ratu. Dena masuk sa papedale. Deta masih sama sapa deta masih sapa sidapi dale tapi jangan merubah posisi duduk sesudah sholat fardu. Ta baca kasih ratu ya sallallahu ala Muhammad. Iya ko detule tudange makorona bisa merubah posisi duduk tapi akasih sabu seso. Salawat Jibril dena metah sampai jaloro 200 sampai jam subuh 200 sampai jam isya 200 sampai jam maghribi 200 sampai jam asar 200. Nah sisa pun itu Naya kira sallallahu ala Muhammad tabaca 10-5 menit sisa bunyi itu. Bahkan bisa sampai 1500 itu ke 10-5 menit. Biasa saya baca itu sallallahu ala Muhammad pitu menit na sisa bu. Bisa. Nama ponco mi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Itu dibaca 1000 kali pitu menit. Tabaca kasih sabu setiap malam. Siang malam itu cuma 1000 saja. Khusus malam Jumat baca 1000, sholat sunnah hajat dulu baru baca 1000 nampak milodong. Ya kongka hajat tak lakukan itu. Angka gaga ya katai lakukan itu.
Ang katana may balu na ciatarala, itu ta baca. Meki mabalu bola na ciatarala, baca itu. Tapi aja na bolata tinggal aku masalah sallallahu alaihi wasallam. Aja na bolata. Tetap kehusuan, nanti minta barakahnya. Iya. Ya kung kajanda ciatarala, ya tuh suruh baca. Itu kuncinya Pak Bu. Salawat Jibril. Kemudian maka dia ulek baca si sabu. Kalau begitu sebelum berdoa baca salawat istighosah. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Kita baca ke 33. Itu dibaca 33 kali baru berdoa. Misalnya meki maki bu acara na ciagi kona nakan na kibosi. Misalnya maka da wemeki mapaboti na buat tupa busyang ije. Baca salawat itu 33 kali baru baca doa supaya hujan itu bisa bergeser. Aga pak dongan na paliti busyeh. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu baca. Apa lagi? Depa? Allahumma hawalaina wala alaina, dibaca kepa, kemudian baca takbat tiada 4 kali. Namo bosi tu koya tu tak baca, insya Allah bergeser itu. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Apa lagi? Depa? Ay, makun ruto ngasat itu. Itu pertama solawat. Tapi kayak solawat tak. Yang kedua, pegaiwi istighfar tak. Pakai istighfar minimal 100 kali baca istighfar sehari semalam. Yang ketiga pegaiwi pasidakah tak. Iya agi mani pasidakah ki isangnya pasidakah bu namu ilau doang amite pasidakah toh pasidakah ya tuh. Jadi usahakan banyak sedekah. Nasabak ya komeki yang enggak tahu kanja agala ki masidakah. Apa ya komagala mi mas sempajang ternyata tahu kanja maka dami teh tahu matepek. Iya. Jadi aku rajin itu mas sempaja maka dia tahu tepak. Tapi aku rajin itu mas sidakah magala itu mak bere maka dia tahu kanja. Jadi namo pas sempaja na reko masih kei. Yang tiasa pas sempaja bawang. Di semesangnya pas sempaja bawang, pas sempaja lasunah. Iya. Magini asal lasunah, yaitu lasunah dia gagai sana. Dia gagai sana to, lasunah celak Kada sana, ilalle olina oli, ilalle si olina, latu tangana tu degagay sana, ampu misa na ilalang. Yan na riyasal lasuna. Yan na tu na kada, yan na kada pas sampaja bawa, bato nga pas sampaja lasuna, degagay sana. Makalichua mi bawang. Yan ang kabawan na tau matoa bawang, majalan da yan tu. Ustas bawang, majato. Ustas degay sana, ustas lasuna. Ya jalalo yan ang kabawan na tumaja. Kemudian itu tadi jadi sedekah. Kemudian ada yang terakhir, perbanyak kita berbaik sangka. Iya, aja na cede-cede berburuk sangka. Lalu mite maseme na saja to na singgungir. Ini kamakwa tu. Dito kago ko apalagi gara-gara politik, degaga. Iya. Ina lihat gambar aku yolo bolana tapasi salah tanya anggota padahal ya komenre iromatu iro dale mo kalay puja bolana na paja mancipung gawa. Pak Pak Bupati tataja lo bolata konan re api bolata capu bolata na peletu. Na tanya bali bolata mewaiki man rasa ki. Ya aja ta si salah-salah mak bali bola. Dito kaga ko to si salah-salah. Ha? Aga madari pa si salah ito bu. Maka guru takali si denreng ya komenre imanu na bali bolamo ko bo ademu menre ko bolamo na carepa-repa mako mematu ko manu apa dia tu nak bisa kaje nenre. Maka la jambang ustaz maka guru takali si denreng ya ko jambangi manu na bali bolamo ko ademu aja mo bisay tay manu apa manoko ko tu aga pala ademu bawa na mo bisay. Sana guru ta kalisiden rero. Iya. Pak ya ko tay manu mo bisay manoko ko makada banut na bali boleh jambang. Iya ko demo mo bisay demo anoko apa iko punna.
Tapahan ni. Iya ko na paujaki tawin na tumajami memang aja tamacay nasabai paringaragi mi tu. Tapi iya ko na paujaki tay na dito na tumakwa aja to tumacay patanya to di na masuk. Tapahan ni. Tulay mo perang. Ha? Iya ko de tulay meki kata masuruga masih jata masuruga. De tantri ta masuruga. Meloki. Iya ko makunraye perintah na nabita jaga sholat fardu. Yang kedua, jaga puasa wajib. Yang ketiga, jaga syahwat. Yang keempat, ridhonya suami. Ya kutule pajok kaya pae, pakang kaya pae, maka nabita alena menipite kega pintu na suruga menolat tama. Apa bua? Sampai perlu puasa wajib, syahwat, kemudian ridhonya suami. Ya kung kajanda kue talu mani. Kadang kaina. Iya. Tidak usah dapatkan ridhonya suami. Jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga syahwatnya. Aja na to 5 titok. Pak maka tuti gajanda masul rapon tu 5 titok goyak-goyak maka. Dito kako koe. Makanya bu pasang ita pakan jaki meman ni lakai tata jaga meman ni. Iya. Bahaya na tu makukuha kadang. Maka tu kapangalakai makukuha. Iya, mereka tu biasa ulawa mi sandala mi nino to makukan na mulakay nino to tawe. Pak Megan ni makun reye na yarone tadi gare arone komisuna masigi mon rohe. Makun reye. Itu iya 1:7. Parti cidi akong kalakay ma arone ma bayne cidi berarti angka anang anak darah de katawana. Magani. Iya ketu anak darah aja mo tamalada maselang pasiri ramo pa iya tu jandai bahaya lada. Iya. Iya, upasa memang ni. Iya, deto akada mako atau penrange deh, tapi tak jagai bila kaita. Kemudian yang kedua, yang mana ni? Kalau nasa nabita na rekomelo ko tama surga ya dahuluna jannata salam. Tama ko surga penuh keselamatan. Demuan tama surga, demuan tajam. Kegayaro. Pertama, wala ide cetau mapeja elokoriko. Yan ang katau maseke abasaki. Na pauja kita tilodongi selamat. Yang kedua, otok makasiweri waktu mamana-mana tinro na tawe. Itu sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Yang ketiga, wajarangin ran tau makin rang aja umpodangi. Bali bolata macicil motor idi palepai. Insyaallah deta antar itama suruga. Tulemo matanga memang hitam. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.